gweka mahiti ati uru ni gweka atia ningio mugikuya kauga ndagacokia kara harege kiri atia mugikuya cia kauga ngitahika ndariaga ki inywe ni mukuria matahiko no mwitikire Kasongo ringi no muhenie ringi thina twi naguo munene muno ithui ta nyumba ni ati mundu uyu ma atumenete aranyarira nyumba ino itu andu aitu othe aramaragio guo turaria borithi aria nene ni amabutire wira gwa KRA ni abutire andu wira andu aitu ari othe mena contract akauga matikariho nyumba cia andu aitu Nairobi akamomora ciana citu akoraga atutindikite aratuhura riu nginya bara ya mwiri kanitha-ini inde mutirondiro ya atuhurite thaya na mwene kubanga horo cio ndekairitu ga guku kwanyu ni mukoi getagwo atia ni moe kairetu kau ni kothwire anene muno ya ruriri niko karahuthirwo ni Ruto kunyarira kanitha wa Mwathani karahuthirwo ni Ruto kunyarira atongoria ruriri karahuthirwo ni Ruto kunyarira ruriri muthenya uria ungi kabangite nyutu na munyoro moragwo uthaya arabangite majurage ati nigetha ruriri rutigwo rutari na mutongoria nake Ngai ararega riu ndimwire wira uria mukaruta munene muno tukuingata Kasongo ni kuingata kunyariria ruriri niguo kaire tukari mwa kaingata na cigana na cigana ndiraigua karetwo nyakaga ati karetwo atia nega tutangite muno niko karahuthirwo ni Ruto gakaheo mbeca kanyarire ruriri kanyarire kanitha wa Mwathani na mundu ni kindu kioru tugaga twa muthura ni akugaruruka na no yoragete ciana citu kiamba agacina kanitha-ini katiguo tukimuohera tugiciria ni agarurukire kumbe ndangigaruruka ndangicenjia aingira arabaroraga ciana cia Gen Z riu aturumirire kanitha-ini orage atimia na ciana thiini wa kanitha wa Mwathani uri oragire andu kanitha-ini wa Kiamba mutino uria munene ni ati anyitite muiretu wa Murang'a niwe arahuthira kuraga andu na kunina andu kanitha-ini na kunyarira ruriri ne mwamenya muthuri ucio etagwo atia mwirai hai cousin leo si mumeona Fred Matiang'i wacha niambie watu ya nyumbani lazima huyu Kasongo aende nyumbani si ndio lazima aende si ndio vile tumekubaliana mimi niko hapo Rigiji tuko na Matiang'i tuko na Kalonzo tuko na Martha Karua tuko na JB Muturi tumesikizana tutatoa mtu mmoja wa kupambana na Kasongo harambe na hapa tumesikizana Dr. Matiang'i kama watu ya mlima hii kura yetu yote tutaweka kikapu hatutagawa si ndio tukisikizana ni huyu Matiang'i tutampatia kura zetu nionyesha kwa mkono kama tumekubaliana namna hiyo tukikubaliana ni Kalonzo Musyoka tutampatia kura zetu nionyesha kwa mkono tukisikizana ni Martha Wangari Karua tutampatia kura na kama ni Rigiji kwanza mimi wakinipatia nitamkimbiza kama baisikeli ya kuibiwa harambe wangapi wanasema Kasongo ni one time mwanake etagwo Munyoro ne mumui gitungati kia ruriri mwanake uregete kwendia nyumba itu ate Kasongo arabanga anengere Sabina Chege besha ate oke apige Munyoro ni mugwetekera ucio Sabina ari ni mukunyaniri wa rwe auma kou mathiko-ini ora erwo ni andu akegumo we ni wotwendegia kwa Ruto we katiguo na ndaragia riu agoka guku ati anengerwo mbeca ni Ruto ati oke mumuthure no mwitikire ati na UDA no mwitikire ni musaliti si musaliti aende asiende harambe mnataka msalimiwe na Dr. Matiang'i msalimiwe na Dr. Matiang'i
Haya, mwambie hai cousin. Hai cousin. Mheshimiwa Dr. Matiang'i, wapi microphone hapo? Haya, watu wa Mudhiti, hamjambo? Hamjambo tena? Mudhiti mnasemaje? Eti namna gani? Harambee! Harambee! Vile ndugu yangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Second Deputy President of the Republic of Kenya, vile amewaambia, hayo maneno amezungumza ndiyo maneno yetu sisi zote. Tunataka kuungana tusaidie nchi yetu ya Kenya. Mnataka tuungane? Mumefurahi vile tunafanyiwa na serikali hii? Tumekubaliana kwamba tuende mbele tukiwa pamoja. Ninajua kwa sababu nyinyi mnaelewa, mimi nilikuwa katika Wizara ya Elimu. Watoto wetu wanasumbuka saa hii kwa sababu hawa jamaa wameharibu elimu ya watoto wetu. Ama namna gani? Wameharibu usalama wa watoto wetu na usalama wa nchi yetu hawa wangwana. Ndipo sisi tumekubaliana kwamba tutaungana pamoja, tufanye kila tutakaloweza kufanya vile Mungu atatusaidia tukomboe nchi yetu. Tumekuja hapa leo Kigumo kusema pole kwa ndugu yetu Jamle Kamau kwa kupoteza mama yake na kupita hapa kusalimiana na nyinyi wananchi. Na nina furaha kwa sababu mmesema mtatuunga mkono kwa safari hii ya kujaribu kuweka sisi wote Kenya pamoja, kwa sababu nyinyi na sisi tuko katika timu moja ya Harambee! Mungu na wabariki, asante sana, na ninamshukuru ndugu yangu Rigathi Gachagua kwa mipango hii yote ameweka, na vile tuko pamoja. Safari hii tutaenda sisi wote pamoja, tuhakikishe kwamba Kenya tumesimama imara tukiwa kitu kimoja. Asante sana. Asante sana. Niko hapa na kijana wangu ambaye namheshimu sana, nampenda kwa kusimama na jamii na kusimama na watu ya Kigumo. Huyu kijana mtamshikilia? Mwanake yako nyiterero. Ne jaba kati jaba. Nige tugati. Wacha asalimie watu Mheshimiwa Munyoro. Asante sana. Harambee! Harambee! Muthithi ni nyua. Na tutiuma riboti. Mwetekera ukagurio ni gitungati. Tajirai atiriri. Ni mweherete ka turi haha. Turi haha na gitungati. Ni muririkanaga twi haha tureheire mbeca harambee. Deputy President magicoka makimuingata. Mbeca icio maraneo ni mugwitikira kuria nigetha muke muingate ringi kana ni mbeca mukuria. Ngai ndimwire ithuĩ tuciraga rimwe tũrũgamĩte haha na Ruto arehetwo nĩ mũthuri ũyũ agĩthiĩ akĩgarũrũka Rigathi akĩmũingata. Rĩu ona mangĩtinda gũkũ makĩina ithuĩ nĩ twarĩkanirie nao. Kasongo tuanda asubuhi ucio nĩ twarĩkanirie nake. Wa kerĩ ithuĩ tũrarũgama na mũthuri ũyũ na metĩkĩra kũmũnengera gĩtĩ. Nĩ tũramũhe gĩtĩ gĩa president ka tũtiramũhe? Nĩ gĩtungati ka ti gĩtungati? Ndĩmũrie tondũ nĩ mũrerirwo mũtware ciana itarĩ na uniform rĩ, nĩ mũracicwarire? Githĩ mũtirerirwo mũtikarehe bithi? Mũndũ ũcio atũhenirie, agĩtũhenia, rĩu nĩ twamũmenyire. Mimi nataka kusema hivi, tumedanganywa, tumefika mwisho. Na William Ruto asifikirie atakuja tena hapa kutudanganya ndio tumpatie kura. Kura yake hapa kwa mlima imeisha. Na hao watu wanatuma hapa walete hiyo pesa wananchi wakule. Hiyo sio pesa yake. Hakuna pesa ameweka State House, hiyo ni ile pesa tunalipa kodi, anawaletea hapa tukule, hiyo ni pesa yetu. Githitiguo ni yako turagira ciana na tucokete muthure. Ni yako ya bũrũri wothe na tucokete muthure. Ni mwizi si mwizi? Ni mwizi. Ni atũragĩire ciana kana atũragĩire? Ni muuaji si muuaji? Yakai ndĩmwĩre sisi tunasimama na Rigiji na lazima tufukuze Kasongo. Kabla aende hiyo Singapore anasema tunampeleka Sigoi. Nitukamũinũkia. Sigoi ni arathiĩ. Tukamwĩkĩra matatũ tumwĩre bye bye. Tukamwĩra atĩa? Tanyonia imũkĩra Ruto bye. Ni akinya Naivasha, ni Naikuru, kwa heri ya kuonana. Sisi tunasema ni harambee. Harambee. Asanteni sana.